Doveli smo Brunu na trening i to prvi put nakon 10 godina. Čovjek inače ne trenira. Ne treniram. Ja ga predstavljam svima kao gled, čovjek nikad nije ušao u teretanu. Pa je. Sve u svemu, evo, za početak radimo prvu vježbu, to je čučanj. Znači ja ću ti pokazati kako ga radimo. Znači, uvatimo šipku i u biti vrlo je bitno da imamo taj pokret. Šlopa. Znači, i ti kad gdje god da budeš radio, reci ko te naučio. Ja neću moći puno, inače ne radim baš toliko noge pa. Kreće challenge! Prvi challenge koji imamo, Bruno i bench press. Jesi spreman? Jes. Kreni se zagrijavat legendom. Bilo šta da ne štima, Ti ćeš mi formu malo ja ću objasniti. ti reći. Ciljan. Bravo. Dobar. Koliko radim? Pa napravi se jedno Maksimalan 10 broj sa ovom komada. šipkom. Da. Kao 420 komada će gradi. Trebali bi jednom probati, isto dobra ideja. Fakat maksimum samo sa šipkom. Da. Mislim da bi išlo. 1001, 1002. Trčao sam ti. Šta je poanta svega? Ja sam lik koji u bodybuildingu koliko god ne vole ljudi kardio, ja nisam nikad sebe nazivao, ja sam sad bodybuilder. To su novine nazivale i ti pustiš medije da lupaju svoje i tu se nikada nisam ni vezao. Ja sam sportaš, ja sebe smatram sportašem. Šta to znači? Apsolutno mogu trčat, mogu spavat, mogu trenirat, mogu apsolutno sve što može jedan prosječan sportaš, a mogu i ja. Inače kada radiš treninge, jel imaš neko posebno zagrijavanje ili uvijek kreneš sa vježbom Ne, uvijek samo sa praznom. sa praznom šipkom? Znači, doslovce nemam ni jednu vrstu zagrijavanja nikad ono da... Nema nikog. Ne, nikad, apsolutno. Jer realno ovo je idealan pokret. Nije kao kod tebe pa da... Da, jasno. Ako ću učiti svoje klijente, zagrij se ti. Da. Razumiješ? Ali ja kao ja nikad se nisam zagrijao. Evo, valjda u 20 godina treninga ni jedno. Idemo lagano gore. Koliko stavljamo? Stavljat ćemo ti po 10, da više izgleda. I dan danas trčim, evo sad u ovom periodu sigurno ljudi to ne vole, mislim ljudi su ograničeni. Ja volim trčati, ja volim da ipak ostane to nešto dio mene, jer kroz to sam proizašao. Šta ješ ujutro ovako ili? Ma, evo, doslovce sada nismo mi snimali, ja bi ti se ustao i prije ovog treninga ovdje bi odradio kardio jedno 30 minuta sa psom. Znači ovo je sad 40, jel? Dobar, jebote, ja sam mislio da si jači. Da, već kužim da te već vidim da te malo puca. Pa. Ajmo, za 10 gore. Bravo, zvijeri, dosta. Nemoj pretjerivati. Ja mogu preskočiti jednu, jel mogu ovu preskočiti, aj. Što snimaš ti na YouTube? Šta mi padne na pamet, nemam sad neki veliki cilj. Evo zadnje sad što je bilo, doslovno sam jučer objavio video, bilo ti je neko, ajmo reći, charity event sad u Murskom Središću. Joj, vidio sam. Tamo sam ti ja imao neku svoju točku, radio sam ti propadaje na jednoj strani šipke. Znači kako imaš paralele, Da? ovdje su ti ljudi stajali u redu, ja sam ti bio s ove strane i onda su ti oni išli redom. Napravili su maksimalan broj propada, ja sam to ponavljao s ove strane. Ali je poanta bila, znači mjerio sam dvije stvari, onaj koji napravi najviše propadaja dobio je neku nagradu. Sada smo na 60, već 80 kila. Sad je već, a? Ovo ću osjetiti. Vidim da stavljaš palčeve ovako, ima neke razlike. Ova šipka me nervira. Mislio sam možda je... Ne, nije. Ova je šipka meni tanka pa me bole. Jer ima malo velike ruke. Baca. I mislim, ja te pratim jer me je strah, jer si ti profesionala, znaš. Pa da, ako mi krene puca, da krenemo ovako. Osjećam da mi samo fali stabilnost. Nisam se navikao toliko. Nisi se navikao, da. Ide mi malo vamo jebi tamo, ga. ali imam snagu. Imaš snagu i to mrtvačku snagu. Sa 27 godina, da si najjači na svijetu, to
A ne bih rekao najjači, jedan od, ali... Jel misliš da ima neki koji je jači? Ali iskreno. Pa gubio jesam, ali recimo, ajde ako moram reći u čemu bi mogao biti Dobro, jedan od... gubio. To Šta su- znači gubio? Treba se sve. On živi u Americi, ima bolje uvjete, ima sad, ti si tu iz Murskog Središća, ja bih vjerovao da ne postoji trenutno jači niko od tvoje glave, ajmo to tako reći. I načina na glava je, koji si da, ti da. gradio sebe i koji je on gradio sebe. Od čeg ti se sastoji trening? Imam ti, mislim, preferiram ti push pull split, znači push pull legs. Onda kada radim pull su ti uglavnom zgibovi, ali ti znam ubaciti za neki aktivni rest. Sklekove propadaje, ali uglavnom su to neki kružni tipovi treninga sa ono kratkim intervalima odmora i dosta su intenzivni. Znači ono, ajmo reći neki kružni crossfit treninzi samo sa street workout formom. Evo ga, jedna zlatna brojka. To je Ovo 100, jedna- a? Tako je, ovo je jedna lijepa brojka i predstavlja svima u svijetu bodybuildinga jedno izazov. Kad digneš to u benchu, onda Si faca. Evo tako. Ajde da budem faca danas. Ajde. Znači, moramo se razumjeti da si ne zagrijan. Tako da, lagano ću te pratiti. Ajde, Ivana, bok. Pa da. Napravo još jedno. Ajmo još jedan. Bez problema. Opa. Mašina. Dečko, ozbiljan si. Ja bi išao još gore. Idemo još. Jesi za? Znači sad si frajer, aj. Imamo Brunu i 100 u benču. Sad si bata, sad već možeš ono, sad već imaš taj stav da možeš malo šire hodat, znaš. Mi iz teretane imamo sad, znaš, dok nisi uzeo 100 u benču, ipak malo skupljeno hodaš. Da. Kad imaš 100, već je to ono, već je to taj stav, znaš. Malo latove guramo naprijed, ramena i... Evo, ovo sad više ni moj tata nije mogu reći. Znači, zbog ovog sam čušku dobio. Kad sam rekao Čači da dižem više od njega, onda mi je pokazao da... Ti je nas rad zajebo, ono... Oba. Oba. Ti radiš samo jedno. Ajde. Može. Pratite. Mada. Ide. Prejak si, brajo moj. Bolje ga izbacio od mene, realno. Ha? Evo ti snimaš. Tebra, ja bi još gore, a? Ajmo probati. Ajmo, idemo, Tebra, pratim te, ne, ja sad došao dečko iz Muškog Središća. Čekaj, ovo je sad 140? Da. Au, najviše što sam ikad digao, ja mislim bilo 130, tako da... Ozbiljno. Da, ne znam hoće ovo ići, ali idemo probati. Ma ne, Tebra, pa tebi ovih 120 išlo. Bravo. Daj, Bruno, ajde! Samo je već pola sata. Ide, dečko! Ajmo, pratite, brat, ne boj se. Idemo. Sad, guraj! Bravo. Išlo je, Dotako nisam. ali mislim da ne ide više. Svaka čast. Mrtva mašina, povoj dupla tva Ali evo, kilaža. to mi je novi rekord, da. 130 je do sad bio, tako da. Dupla kilaža tva. Ajmo ovako, ajde stavimo 150. Ajde. Vjerujte mi ljudi, dotako nisam. Znači, radio sam taj jedan balans, ali dotako mu šipku Je, to je ono nisam. što meni fali, da. I Jesi imam ovo tu. Pa evo ti možeš priznat da ti nisam vuko šipku. Znači, Na Smithu bi podigao 100%, Da. onaj jako... pa dobro, budimo realni, Buraz i strah i Je, naši... ovo mi nije bilo Pa svejedno. nije svejedno, Buraz, sve tu igra ulogu, ne znaju to ljudi. Koji, mislim, čovjek nezagrijan diže PR, mislim, ovo su takvi kretenizmi, ono da... Molim te, nemojte raditi ovo kuće. Jevo, utro sam se jebo, ti majko. Brajo, znači nije za jebancija. Ajde! 3, 4, idemo. Guraj! Guraj! Svaka
Ovo je sad ne ide više ovo. Da te nije bilo... Nema veze, Braja, prvi 150-ka, ja bilježim 150, svaka čast.